ارخص ميكس ممكن نعمله ناكل بيه الزغاليل من عمر يوم لعمر الفطوام يا جماعه. حاجه سهله وبسيطه. كيس لبن بودره نيدو وبسكوته اهلاوي او بسكوت ساده، اي بسكوت اهو. دول كده بالظبط كده يكفوا الخمس زغاليل من اول يوم، وبعد كده بنزود الكميه. انا حضرته بسكوته على نص معلقه بودره سنه ميه واهو تقيل. واوريكم انا باكل الزغلول دلوقتي اهو يا جماعه. يا دوبك الزغلول ده لسه النهارده طبعا عشان طلع وسط خمس زغاليل هنديله بس ايه، نص سنتي كده اهو. اهو ادينا نص سنتي بالظبط، ما اديناهوش كتير عشان بس مكناش عايزين نغرقه كمان وما تغرقش هو، بس ايه ده كان بايد انا ايه